Kinongelam kamau mlut Shera Cement Employees Union ha ka arpau terik kula lengkot arjar arpusan. Kala pelong ye kejingelang banyata ya thir halor shibun kimat ki beyadei bat ke MCCL. Haba ajing kren hagini kejingelang u Presiden ke MCC EU ba penskem lingdo uloong bashibun ki memorandum ki lapha shika sorkar bakani ke karkhana kamyat bat lakin turu e sorkar bakan shimkiai ki lat kilinti ban shnakam shnajam na kabenta ki nongshong shnong jong kadong kathan. Ula kentui kiri orang ba bikin ye keren lem ye kini kemat nak benta ke jing mentoy jung ki pai ba. Nak liang ubak lingdo ula banjur ye ke sorkar bakan pelat no ek pisah ke besak nak benta jung ki namar kumba ke long menta kala dei ruk kapor bagi hak ban sewi ke bai school jung ki khun bat lada ke sorkar kampat pelat ye ke pisah ke bagi dei ban yo kan wan rak syu bun ki jing ye ki bat ke ying kesem jung ki. Nakal yang Vice President ke MCC EU uba S Dakar habakran nakani kesngi uloong bahaka jingi kenduk nakal yang kibor badai pet kila menjur ban pelat no ekepisa ka badai hok ban yo. Henry haduk menta kamshim dan kenu kadak baka sorkar ne ke management kan pendap ikjing kular ka bagila menjur lang. Ula kentui ke sorkar baling ba kini kinomi kmat jungki na soara bat shela bikin pendap ika kular bat lada kamdon kenu kadak ha kini ki kendiat sengi kilak ban shim de ki wepat kilat ban penbor ke sorkar ban pen urlong ya ke kular. Nakaliang uba wan lang bok thaba ubri Assistant General Secretary ke MCC EU ulong balada ke sorkar ha kini ki por baladap kala aidau badon ki shuti Henry haduk menta bagi office kila play kampat shim lale balada ke sorkar kamle hapo kini kishpos ngi kakinhun kan selum lang bat shim de kisin jam ki pak sorkar kamban se ban pendap ya ka kulat. Kaju kapur nakaliang kajonga ku presiden kuak ban pha ini kerwo di pulai khubur yaki para lok para nong shong shnong jong ni gadong kathan wat kinong shong shnong jong kejelahi borok kawe wak kum ka union kawangi labu ru ki memorandum sorkar kawangi labu yang memorandum bangi dakwa yak kaplan bakan yak ko ibu ba kaplan kan yak hendeng ibu ru ba kasokar kan peniat dekino kino kilat ti ban sinakam sinajam yak inong shong shnong jong kadong kathai ki nakaliang kajong nga ngakarpat ba kino ki riu pokmat ki ba don ka jingkit kli ya kadong kathan kin ya presyo lang kin ya kren lang ya kani ka jing ya ka ba ka jing kwa ka jongi ka ba kamdei tang ka jing kwa ka dei ka jing don kam ba umdei tang ba ni kwa ba ka ne ka kut no ka por ka jongi ni yo ka pisa hendrei ni tang pendiem ya ka tu ka memorandum ka ba ngi tho ba ngi dang don kam ba ka plan kan ya lada umdei syu ka plan kan ya ru da kino kilat kilenti ban sinakam sinajam yak yangi namo kidang bun ki paralok nong trei ki dang bun ka senam ban trei baruat kinok shong shnong ru bakin yo kam yo jam biang hang ni pensyai dari presiden aneka por klimat kene nak kaleng jong yi pin paranong trei berkumjur gi bang nong kam jong kai nian nak por so ban ya pensyai lang si kumlong yi presiden pengilayo ban song ya ka executive committee ka kerki antasi abangin shim ki kumno pada kilat minyak dan iskmat mar kumbakalong adu mentah ya ka ka ba karai la si ngalap long akaba ngle menjur lang harkat ke chindal jong i Sherman jong kali ka company anta i managing director anta chief general manager kumjuru bat ki local representative tulong dan ki MLA jong ka sora i ba kiben menliam anta i MLA jong ka shela iba balajet senram anta pada bat ki nongkit kam jong union haka khandru tarik haka kam jia kedua lang jong i bangila long apa sekretariat nila ya menjur ba in ano e ka code of deed nak benta ki paranong tre jong i kaban long haka life wi tarik jong ubnai nopra jong arjar sau bat ba abri bat kani nakaleng ha jokin mengisong ya meeting hatus ni ila shimya garai ru ba in polite no bakin polite nyo ya kan ka financial assistant ka financial immediate relief berno haubna jongu no pra arjar sau bat kumjuru wana kaleng jong ka management rengkat bat ka nongilam jong ka union in persyang ban pursu bat ban in tho sik sarkar ban karpat bagan polite no ya kan ka financial ya ka financial assistant laps ong lani ka 40% ko malarai ba kabinet apo jong January jong arajat arsan te nrei kombakalong pada hadu kan ka kalimat ka bangiran matasi
kam simdon kono ka jing pusyang lesi ngalam ong dari kam simdon kono ka dak ka bangan ong ba nakaleng jong ka sarkar ne nakaleng jong ka management ba kin pendap ikini ki jingkular ki pengilayo banya menjur lang hartu kusni dan nakaleng jong ya ka por nakaleng jong ka union la ki ba mikmat iki nongtrei jong ka MCL berkhoj ni syukurpat ka management la sarkar paling ba jong ki persentif ki jongi ki amali ki jongi jong ka sara shala ba kin sobha pan persyang nakaleng ke jong kiru ban warna no ban pendap ikini ki jingkular ka ba nilai yo penyarai ban ya menjur lang ka kusni thì nó có lên chúng ta cũng mong lại xong hạt committee tasi thì siam ru ya karai ba ada kanum don kanu ka dak ni lani kanu ke jing yo nak leng jong kinong trei ka long de se hakini ki kan ka tayo de se lani hakini kinda si yum ta ni la siam ru ya karai ba ni la banyak sekat de kini gundu gilat ban penborek sarkar bukan pendap kini kijingkular dan nak leng jong aru kemudian berap lang keren i presiden keren i vice president jokai union MCCE EU tentang sengi arfu terik jong u na Januari arfu terik Januari aja absen ila pelong ya ke committee nak ada ba sarkar buat komitmen kumpul nasyong betul meeting po sekretariat committee room ringkat lang pangi kum ke union dari aku tu kerja keren le menjur nak kalak sarkar komitmen ba kin aino kanika immediate relief nam tajung kinong tray last week jong December aja absal but ya kanika first installment jong kanika scheme industrial social scheme kila kula ban pendap no abna Januari aja absan ndrei yim chimi i kanu kada kasin buat ya kanika immediate relief ni khapat yo dementa i aida do kamni kamtai ba don ka Christmas kinong tray gila sim cuti buat adu menta kinong tray gila awan tray baru bahan sekretariat song gimi ndrei yim chimi ida buat disability ya ka gini gi jing ular gi jongki kin pendap no ko ka spusngi menta ka tayo ani gini sngi bat ladakim kam sim urlong kumta ni na kalang jugnong tray ngil sim garai bang salum lang ginong tray bar khot bat niya di pat dulti di ta senjam ki bak khat ba ka sarkar kan la ban le no gini ki jing ular gi jongka pendap ya gini gi jing siu gi jongi